Lepi Baro. Ni Priang Subhai Pi Shkan Kutup Kubor Jungi Upet Ngor Cable News. Ashwa Bing Nekmi Ki Kubor Kibabnia Negajan Miat Ina Pai Shwash Kimat Bakong San Jab Kubor Menta Katayo. Shen ke Sarkar ke Sepen Krea Ki Rule na Kebenta ke Official Language Ordinance Ong Ubak Prestun Pensong. Pen Krea ke Sarkar Meghalaya Bakatna Disaster Management Banekun Yau Slap Ba Bat ke Eryong. Ai Kublai ke Khasi Author Society ke Sarkar Halor ke Jing Menjur Ya ke Tien Khasi Kom ke Official Language. Sngungok kenaikai SSA bat 4 teachers ya ke Sarkar ba Pentrekam ya ke Structured Pay Framework bat hiaru Menteri Rangba nakali banegran bagi kenaikai vocational kiba pelong jingeki. Yo jamin ke sonam ba klam pensyai ki pulet ke jingkem ba jing pengat kendon ya ka. Habala pendolut di scheme warta buat ru sapha tang gibran adhar. Mi ke sur na kipat ba ke jingelang persya adhar. Dawa ke KSU Bengaluru bantoket lor kejengyap kensan ke Samla Khasi ha Bengaluru. Bad Pleu Menteri Rangba Adok Kariu Narendra Modi ya ke Indo Cricket Academy ha Bhoi Rembong. Usembut Menteri Rangba ke Jela wa Preston Tensong ulong ba ke Sarkar ke lakut jengmod badai ban pendap ke projek penhek surok Shillong Dauki ha pok ke senam Arajar Arpunyo. Bat nalor kania ulong bagi jing ai jing itu bapurai kaktian Khasi bat garo komki official language ne kiktian Sarkar nalor kaktian English kadai ban kentiu kekerdan jong kini kiktian jong kejela. Ka Sarkar Meghalaya lengba usembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong ubak kemi akatanat PWD Roads kalapan pau ke jing kut jingmod ke baskem ban pendam no ek project ban penhek surok Shillong Dauki hapok ke senam Arajar Arpunyo. Ha ke jingkran bekilat patai kubor haka arpu praterik jong yayong Arajar Arpun Rio. Ubak Preston Tensong ulo kular bagi Sarkar kene akabakamut ban penkloi kene kakam bat lekentui kinong syok kathan bani Aisha alem akapor baka kam kandang yat. Uli thu bagatong ban pendep kene surok syaka tulin kadeh ke senam Arajar Arpunyo. Wala gladon ke jing namar ke jing long riat jong kecaka kebalak ban pelong ya ke jing tua kendau ne ke jing hak mau kam tama kapor slap. Namar kania ulah betah ke NHIDCL ke PWD bagi bor pindak distrik ban pitngor baro arpsau kunta berbancim kilat jingera na benta ke jingsingan kipat ba. Ulah kenturu ikinong syong na pun ursla had udauki ban kiar na kalet kawan na kene surok ha kapol slap. Lada dan kikam kibakir ki bah. Hakabidei bat kene ka surok napo Shillong tu dauki. Kabing ka double lead. Kabahap ka package number 2 ka package number 4, package number 5, ka packaging tray ka dangyan syat banta. But Muslim syuru ka bangin sasdang no. Sien saya ka package number 3 ka bangi ka pun selah bypass. Te kane ka de ka way ni ki project ki baton kam tam hadu kata-kata na ka bata ka cela ka jungi. But kam tam ia ka connectivity ka bangi ka international connectivity. Ka ban connect ia ke India bat ia ke Bangladesh. Te hakabai dei bat kani kimi bon kijing nakaliang jong Sarkar bat nakaliang jong ka NHIDCL hakaba pentrei ya kani namar ba POE ki lum ki wa kalenti ka ba ka ba jenjar ka ba sitom ki mau siang ba bat ka lehu ani ka riat ba ka resak ka pelong ba hakapor ba kiti dik sulong hakapor ba ki penbethei utu bong teng ka jing kenjut jong katuka jing penbethei ka pen song kendrong wajib kendau hakaba ngatrai ngi dang shet ka ba penyap hadu hamut ki brio nak jing hap kan san jong katua le ne jong mau hang te hapo ka snong mau ni te ka ka ba nga sngo ban ong ne tang gawe ka bangi kerpan nakalian district administration nakalian SDO civil penusla nakalian ka bor jong ki pulitru ka bangi kerpan ya kolomba kipat ba jong ka tega than barokoi ba kin sngo ba ha ba ki ya kian ban long ki ba pikir ban dapet banda adkar ba kam tam ban ya ha kamit ka yong atrai kamno advisable namar ba kani ka de ka poslap por air por kriat por jur ka lele ka eryong kengit dia ka bang akrapat kolong bakin long kusir ban yat ban yen namar ba kanum jia shu kene jinjia ke baskosi kum baga jia kene ki kendiat sni ki baladem te ka ba ar namar ba don nagi MDC bedon burom jongka
jongka lang kedeng lai kro ru wong authority shau minister badun burom jongka sarkar India bapek ya ka lenti kesengkin ngas ngoburom ya kataru kabiang ban authority tambah hak ju kapur na kaliang jong ka department bludi ban kaliang jong ka natural ngi na ka state government ngi bu pressure bat ngi judon ke meeting na kapur sa kapur ban pentikna ba kini ki jingjia ki bas kausi kat bala ngi de ban kiar ba kanam jia te haka ju kapur pada ru kadon ke pressure ya na kaliang joki company na kaliang resell memang ibu kata ke de bagi de pendep usok ada usnem wan dengan kermen scan ba ka company ke battery ya kan ji trai ru kin trai kat kum kelenti kat kum ke ji tha na kaliang jong ka sarkar state na ka sarkar jela bat kum juru na kaliang joka NHL kenang ba gin lai ya kini ki jinjia ki bajia na ka pos ka ai nuk sa phi menne nila dep clear lah penahap itu lu mak te apo maule te ke ka bajia nila pelaj ya ka kali ru menne step te poi hang te harum lai lu kot pede tua sampai rum lai lu kot phi kini ki jinjia ko me phi kanang yai jia kat ba kadang dei ka poliur ka pa posla kadang jia na ka pos ka pol te ka basa ai ka long ban na kalian jungi ngi da kerpat ya kinong sok snong pakin yele kat bala ban ya tang kon men sngi men chai bat na kalian jung SDU civil nila ai ka direction na kalian surkar bakin pej benia ru ya ka timing jong ka jing pelai ya ka kali na pendaki paj ba kanong don ka jing haka kamai kaji lane haka jing don kam ka kerki ka juki nang the na dapki nang the na putusla ban syapo shlom te yakata ngila IT man kasngi ha USDU civil USDPU ba kinsim yakarai kumno banle kanang bakit paj ba ru kinlong alert kinlong pikir hakabaya hakayat kayen bejuki kabangan kasngi Ubah Preston Tensong lepen pau baka high speed corridor project kan sepen kelai ke Meglaya kum ke main transit state kaban kentiu ke yok kokot. Halurkan ke expressway ule tu baya ka package beningkong bat baar rada kot tender bat kakam bat pen bejaka haka than ribhoi kladap. Kat bahai East Gentle Hills pat kejingnya kadang yad. Kani kesurok kan longru kum ka economic corridor kaban penduna bahai ke Portlet Perwan kabala banduna nakalai kenta kabaju shimpor mentah. Nalur kani uliya tu bag sarkar kelarai bencana ke folien ni kesurok nado lat yam lani lat roy hadu shillong lengbag NHIDCL. Haga cuk kapor ke jing temu bencana flyover na rilbong Shabarik Point lapan sangeno bad haga jaka jangka ke sarkar kencana no de kesurok folien hadin ke jing ajing mut de kibor shipai ke 101 area namar ke jing shingan. Mentah ke jingnya jurib bag jing lek sor jamin halo kini kesurok folien kerang ya cekamat ban pen kre ya ke detail project report. Package 1, package 2 tenders has been already invited and Ribhoi district, as I said to you, the land is more or less finalized. The alignment has been finalized. Even Khasi Hills and West Jati Hills. Now we do have some portions in East Jati Hills, which is the discussion is on. But let me tell you, when we mention about the expressway, you understand, instead of traveling 3 hours, 1.5 hours, it is completely shortened. So that itself, you understand how many hours we save. Number two, this is also the economic corridor, which I personally feel if we completed this project, the flow, because Meghalaya is the main transit state. So ultimately, as I said to you, the flow of the traffic value will increase and also the economic activities, I'm very sure, will increase vehemently. Halor ka Meghalaya Official Languages Ordinance arajar arpun rio kaba ajing itu purai ka ketian Khasi bat garo kum ki official language nalor ka ketian English. Usembut Menteri Rangba Kejelau wa Preston Tensong luang bagi sarkar kelajiat ban penan kam da ka kentian official ha ka jaka associate official ban kentiu ka kerdan jagini ki ketian. Ulat Kejelau ladap ai ka jing menjore kene ka ordinance balada penmiru ha ka gazette ka bamut bakalat rekam mentah.
Shan ke sarkar ke sepen kre igi rule ban pentere kami kani haki kam sarkar baro bat ansara egane ke ordinance shaki yang dorbar tauan ha ke dorbar senrai ke banwan ke banlong ha unailar ne nailur ban penong yaka kum ka an ke bapura. Ha kawai pat kaliang usembut menteri rangba uli yathu ba ke sarkar Meghalaya bat Assam kedangi trilang ban penbej igi jingthut ke bami ha ke jingkit mar syakathan rilong garo. Ula kular babro artli ke sarkar ken pentikena ba ke jingyat kimar kam dai ban chap penthut namar kono ke jing bamis tu jingmut. We have taken a very important and historic decision in our journey serving the people. And one of them recently, we have taken a very good decision, meeting the aspiration of the entire state, be it Garu, be it Hasim Jaitia. Ultimately, when we took this decision, we found that yes, why associate official? Why not official instead of officiate? So ultimately, we decided that it should be official. Meghala Languages Ordinance. And I'm so happy to tell you that yesterday the Honorable Governor has approved it, and the notification or the gadget has been published in the gadget of Meghalaya, and it has come into force. And now, very soon, we are going to prepare the rules of this very ordinance. Then ultimately, we will also start using these two state official languages in the month of I think in the month of September, or yeah, like that, August, September, towards the end of August. I think it is due for the autumn session. So during that time, we will regularize it in the assembly. Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ka Meghalaya ubala kemen rumbui ula pentik bagi sarkar jela kelalong kebala penkrek lupa. Lada jabawan kinu-kinu kijingja bawan len shop ki bor kamariang ya kejela. Hakawai pak kaliang ubala kemen rumbui ula penpau kijing sokya ya kijing shnapen he ek surak shilong dauki. Namar kijing mi jong kijingja ke basngusi ha kebala du'ru ya kijing embrio. Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management Kejela Meghalaya ubala kemen rumbui ula penpau ba persya ke kampen hek surak shilong dauki. Nri Hun Satya halo ke kompentre ke surak nama kejingja basngusi ke bejaman kepor ke bashimno kijing embrio. Ula kedau ba kijing do kijing embrio ke surak kalong ke bapen kiamen siam bat penlengo. Walak sarkar ke persang manshim kisenjam man kanglat ya kijingja basngusi. Hakabayde bakani ubala kemen rumbui ula kentu ya barok Ketenat rekam manshim kya kenang bakini kijingja kin om jasho. Om tang hagi surak unrai hagi waipat ki surak ba ke sarkar kan pentrekam ha kejela. Ulaban ba kalong kebedan kam ban penklan ya kejing pahara ba kejing singan hi kejakat rekam kenang manada kinong lit nong wan bat kinong tre. Menteri ula pensyairu ba ke office SDO civil kelapen mi barobor ya kejing maham. Ban menta ke sarkar kelabat ha USDO ban penlong ya kejing toket ke babnya halo kini kejing ja aksiden baro. Hagi ni kisingi Ketenat NHIDCL kelas sedang ban penkuat bat penprai ki lomba akitan mauli bat kibai kijaka bat kanglat kejing tua kendau ane kejing hap ki mau kabala benora kejing ma. Ula penkut daga baban ba kejing trilang hap reng ke office Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Sub Divisional Administration bat NHIDCL kelong kebedan kam bani kuni gini kejing Ula pen mau ba kejing ja basngosi kila banwan ke babun ki daw na du slab du jumai hado ka jingpom diang lane kejing bapen scam ki kenro bat kilom. Namar kata kejing da lupa na kejing ma kede ka kam ka ba kama de akan ngono kejing pentre ki surok bat ki kam penroy ha ka jela. I am not satisfied because the human life is lost. I am satisfied with the step taken by the government to see that the road is completed, and more importantly, to see that no disaster happen. But since disaster, I'm very sad to see that those type of incidents happen. And let's hope that all the implementation agency and the government also should take note that this type of thing should not happen while implementing any other project within the state of Meghalaya. SDO civil have already issued time and again ministry prohibition, restriction, and whatever happened is unfortunate. I'm very happy that that government
have asked the STO civil to inquire into those incidents, and recently I have seen also the agency which implement this highway, especially from Shillong Dauki, have taken step to see that whatever foreseeable thing which may happen, to see. That's why they have dismantled those hillock at Mauli and all. So we hope that with better coordination between uh, the district administration, the sub-regional administration, and the implementing agency should be there to manage this crisis which you are talking about. Ka Sarkar Jela Rengkat Katana Disaster Management kila penkre lupa bani koni uslap ba bat ke eryong kabala benden chop agi isni. Ka Sarkar kila batha ebro ki office jong ki Deputy Commissioner bat ki SDO banong ki bapit ngor ba. Umentri Katana Revenue and Disaster Management ke Jela Meghalaya uba ala kemen remboi ula pensyai bak Sarkar kila penbiang lupa ki tiar bat ki nong trei bani koni kono ke jingja bas ngosi. La ai bor ru ya ki district magistrate ban chemi kirai ki badan kam kat kum ke jinglong Kamaryang agi district jongki. Ka District Disaster Management Authority jong ka East Khasi Hills kala ajing maha menadok ka arpunyau terik uyayong hadok shitrik ujemang kandan ka jing wan len shop ulap ba kala air ka bajur ka balak ban poi hadok 100 kilometer per hour kandan ru ka jing tiat uperthat ba ka jing wan ka jing slay ka bakendit niki flash floods kam tam hakithan badan harut wa ka sarkar ka kentu yigi pat ba ban omnet ki jaka ki baslay ban penlip yigi tiar elektrik habatiat uperthat bat ban nya kali leng baik surok ba shlai Radadan kanu no kajing jab ngosi kipat ba kila ban phone shoot number IWR ban yo ekajing rap ka bakloy. See, the government of Meghalaya, the disaster management team, are well equipped to handle all the situation. And more importantly, as you know that now with the help of technology, we can predict the thing beforehand. So, but as of now, I don't have the report with me. How's the rain all over the state? But having said that, the team, whether from the SDO office or the DC office or in all the state of Meghalaya, they have been alerted to attend to any situation arise. So let's hope that the situation will be it's not warranted for anybody, but all the disaster management team are on standby. You cannot generalize all over the state. So the district magistrate is fully empowered as the chairman of disaster management to look into all the issues related to the district. So it is not for us at the state level to see those things. We are empowered, and the management role also empowered the district magistrate to do the everything needful. When we manage this disaster management, it's not only from the government. We are very happy that people are fully cooperated, and we have the team from the Home Guard, we have the team from the police, we have team from fire and fire service. All those teams are on alert, and I'm also happy. Most importantly, that the people of Meghalaya, they are very cooperative with the agency in tackling in any eventualities. When we talk about the disaster, it is not one. It's not because of rain. It is not only because of rain. We have to issue also when we have to manage how to manage the disaster. We have to see whether this wall, whether this hill is stable or not, whether through the deforestation, whether it affect the management of the disaster and all, is a combination of everything. When we talk about disaster, it's not only about rain, it's not about earthquake, it's not about any other thing. There are also man-made, there are also the accident which happen. Ka Khasi Authors Society kelapan pau ke jing sngongo ya ke sarkar jela ke belapan long ya ke ketian Khasi kum ka official language ke jela. Kata hadian jong san pusau senam na dok ba ke jela Meghalaya kalayo ela ke jong ke jela ke Bapura ba kalalat na ke jela Assam. Ka Khasi Authors Society kelaban jorpat ba ke jing itu ke ketian Khasi kum ka official language kam dai bansa tang hakikat kisla hendrai dai banda pentri kampura. Presiden ka Khasi Authors Society Dr. DRL Donglat Ulapan Pau ya gajing sungu ke bakraw ke sarkar jela.
Halor kesenjam ke baga kloy ban penlong ka ketien kasi kum ka official language jong ka jela. Apakran ni kelak patai kubor ka arpu pratrik wiya yong arajar arpu unrio, ulong bagani ke kesenjam ke basngo tenat. Nama gede ke jingdawa ke balas lembha. Ke bagi pat ba kela ang nuat naduk baga meglaya kelayo ela ke jong ka jela. Kelapan pau bahadian san kusau senem ka ketien kasi kelayo ke jing itu ke bapaka po ke jela. Badu Dr. DRL Nonglad ulaban bakani kejeng pendolong ya kasi kum ka official language kamdai ban sakut tang hakikot gisla lane kum kada kejeng itu. Dari ke sarkar kadai ban pentre kam yaka. Halor kani ule itu bah kejeng keren bad menteri rangba bad sembut menteri rangba. Ka kasi author society keladawa ba ke sarkar kadai ban kentup lang ya ke society ya ba penbet gi kendon nan ki rules ban pentre kam ya an. Namar ka kasi author society ke dani kiru syampang ke bala ban ajing erap ke babiang ban penbiang e kerukom pentrekam ya ka ketien kasi haki office sarkar. Ula benrap ru ba anda ke yang darbar top an ke jela ke lapan skam ke ordinance ke sarkar ke ban sedang nak bantau ki rules ke balong ban pentrekam habro kita nak sarkar ban tho ya ki notification ni habato ki shiti. Dr. DRL Nonglad ulapan pau ke jengkermen bakatanat pulih putih gan cemeng ke benta da ke bakentiu gerkom hikai bagerkom tho examen haga ketien kasi. Menta ka ketien kasi kalong ke benta ke bakong tang haduk ka kelas 5. Ndrai ka kasi author society ka angnut ba ke senjam ke beningkong ke sarkar kan kentiu ka haduk ka kelas 8. Hadin nang ta ladale agerukom ke baidai bakapor la ban kentiu haduk ka kedan secondary but higher secondary. Ula penpai ru syukurukom terekam ikui pagi jela kum ha Asam ha kabaga ketien Asamis bat English kilong kibentai ke bakongsan haduk ke kerdan degree. Bad ula kentu baga Meghalaya ru kalak ban lek kum jo wala da ke syimpor kendiat kenang baga ketien kasi kan kiau ha ke kerdan ke bahajrong. Kapal ye kajing sukmen sikadai naga bentai ke ni kajing penulong ya kajing dawa kajong ni ban penlong ya ketien kasi kom ketien sarkar apo jong kejana ke nilayo ya kejala basan po sausnem tenrei data haduk menta ba ketien kasi kalayo ya kekedan jong ka ketien sarkar kebapura. Kawai ke sarkar, hadian kawai pat ke sarkar. Warlang ila dawa ban kentiu kedan dia ketien kasi kum ke ketien sarkar. Andrei leng bagi ni kisnem ki beladap 4 semla ban penurlong toy nimla klem dakan mau ba kisnem arajarsan leng ba kami State Language Act lapan long ya ketin kasi kum kawai ni ki Associate Official Languages handrai ngim sim hun ya kata bat na kawai ka senam si kawai ka senam gilai dawa bat dai hadien kini kejing dawa ke bating ke bangilarai hob nai me men sem senam arajarsan aga General Council jongi badai ban penulong no ikini kijing dawa bat ila penlong i kijing pensiai pai ba bat khamtam ma kini kibnai beladap abro kisnat jong ka society ki bangidan nyo tuli kisnat kentup ya ka nongstoin ka mairang mau kerwat nongpo jawai liriat bat sora hadian kini kijing elang kibang ilalet siapa iba sarkar kelas ngap bat kelawan ra ya ka Meghalaya State Language Ordinance arhajar arponreu bat lakhot ingi ya khat ndu trek banekren holor kani bat la pentep bag lawan ra ya kini ordinance bat menen kasngi arpunyo trek nilayo ya ke jingmen jur jong governor but la publish ya kini ka ordinance menen ka sengihi tikumta kum ka society ngi pediang ya ke ba ka sarkar kalale handrai
Kei ba ka sarkar ka le kam dei ban long tang hagadur jong ka shin lande ka sembal. Ka jing dan kam jong ni ka ordinance ka syong ha ka jing pentri kam ka ba renti ya ka ha ka sensiar ka khadar ha ka puli puthi bat ha ka jing dai jong ki tenat sarkar bat upai ba. Nagaliang jongi ke khasi author society ni kwa bani i ba hakinu kinu kikam sarkar ke jing penankam ye ke ketien khasi kanlong kabala ban penankam haki kerdan baro oi katkum ke ka act katkum ke ka ordinance la kam kedau ba an penankam ye ke khasi la kedewa coordinates hakani ka baki ong khasi jantia division di district Nyautali andrei ke jingkwa jongi ka khasi author society kalong bawan bantho city seki klido lani ki heads jong ki directorate bat ki department jong ka jela hero dai ban pediang ye ka tin khasi kini kadang day tang ordinance ikermen ba an semenjur ya kini bat penong ya ka an dan ka act haga dorbar ke ban solong bat haga ji kuno baru chief minister ringkat berangut ki deputy chief minister jong ka state nilong ba habasna iki rules day ban khotlang yengi Oi ki department kila ban pentre Andrei Shwa ban penbit penbiang yeki rules kamtam ke khasi author society kedai banya dan benta bat lada ke jing penankam yaka kamlong ke dur ke babiang na kedeng jongi lese ngin hab ban ong ba ke sarkar ke hab ban penbiang kumba ke sarkar ke la pediang ban penulong yeki ke jing penlong ya ka khasi kum ka tir sarkar ngiro ngi penpau ye ka jing songo ye ka sarkar bat nikloi ye ka ban ai ye ka jing trelang na kam ta kino ki jingduna ki bala bandan hakni ka ordinance bat khamtam ha ka ba kre ye rules ta ha ka be dai pat bat ka puli ka puti kini ka dai ka bangakwa ye ka ban kedau ha ka dai ka pot kumba kalong menta let's say pim ye poi berhan Baya ke kasi la penankam kom kata ka baki ong ka medium of examination tang hadu ka kedan primary na kam taki weki subject like no ya ka subject hasi bala puli hado ka PhD ta tie kumbalong ha asam ka balong ka official language ka Assamese ka balong ka official language kidan ya ka Assamese medium bat kumjuro ya ka English medium ke jingkwa jongi ke khasi author society kalong ba dai ban wanra ya ki English medium schools kumjuro ya ki khasi medium schools apo jong jala hanrai ha ki khasi medium school dai bandan ke jingi kai ke batikna ya ke English ba ki nong pule kinnam dan keno ke jing du nong la ni ke jing duna no ke jing plot no ha ke deng jong ke English but kum juro ha ke English medium school dai bandan ka subject khasi kum ka compulsory paper kenang ba kitu ki ba pule ha ke English medium school ro ken nang ya ke khasi te ke jing pentri kam ya ke ni kam dei ke baso kan dawa ya ke pisa ke tengka ke babon ke jing tho kon ki nong tho ke jing sinai ya ke syllabus di course hagi subject repair ong no menta kan simpor ar lais nam banra ya tin khasi hagi subject baro Kum kadak ban penpau ke jing sungu ek sarkar jela halo ke jing sedang pentrekam ya ka structured pay framework ne ke jing irenti ek tulab ba ke jing singan ye kom trekam kino hikai ha ke sito dieng jong tayo ka Meghalaya SSA School Association bat ka Meghalaya Fourth Teachers Association kila penlong ya ke jing yalang ha madan student hajayau ban ai buram ba jing sungu
ya ke Sarkar Jilla. Kikin hon no hikai bekentop ya ke Meghalaya SSA Schools Association Keseng Kemir, ke Meghalaya Fourth Teachers Association kila pelong ya program penkuburan bekerpang hasilong na kebentaban penpau kejing sengungu ya ke Sarkar Jilla. Kani kejing penkuburan kadai hadin bagi Sarkar kelawan ra eka structured pay framework kebelawan ra eka jing sengan ya kam bat kejing bah kayok kokot ya hajar ngot kinoi kai SSA bat ki Fourth Teachers Sekeleng Kejela Meghalaya. La ban kedau hang ni bagani kejing ai ya kerkom siu tulap ke betamai kan ai jing mentoi ru bat kinoi kai ad hoc kinoi kai RMSE ru unjo. Habakran kani kesingi kumukong san Menteri Rang Ba Kejela Konrad Kongkal Sangma ulapan pau kejing sengungu ke bakrau ya kini ki association nomor kadai ke bakam nyar ban i bikinong yalam Sarkar kin yo ikini ki kentian sengungu upat ba. Ula kedau benaduk kesenam arajar kat Mendriau habau danglong udukhat ak yang darbar parlimen ule dan pentalang hak ne kejingyak nanti ban matau senguhun bagi Sarkar kelala penuan ra kejing penbet ke bapaka ke bapen shisha ke buram bagi no hikai ki depen yo. Ule ro kejing silur bagi kejing syak jugi no hikai ke beliat ling bagi lenti ki be banik khonela ka hok. Menteri Rangba ulaban bagi kejing lut ke bagi Sarkar kale hakane ka kam kadai kejing kenchau ke bakrau no kementak kalau ke Kejela betul kentu ya pro kena hikai ki kemeki kepa bagi officer bikin bo yo kena pulih khmat dia abaro kirai ke bagi shim lor kimat berang saat teng ki bakin top irkom shim syuti ke maternity leave kiram Menteri Rangba ulukular bagi Sarkar kendang toket bat bisar gnia ikam hagar kom go babiang berule kentu kena hikai ban aipor ke Sarkar ban shim ya karai ke bapura usembut Menteri Rangba Kejela ba Preston Tunsong ula pentep bahadian kejing job ban penbiang ya ke pay structure kino hikai ke Sarkar mentak la shim karai ban penbha segi school secondary but higher secondary ula penkan mau kejing trishitam ke Sarkar nanduk senam arhazar khatpra ha ke bakila hablech do Delhi ban kendo ya Menteri Pelatengah ke Sarkar Pedang na kebentar ban pelat ke pisah ke bahasa Ateng ke bekenjok hado lai sepak keluar tengkah. Ulaban bagi Sarkar kelasya mekarai ban penti kena bagi jing tray jengki kan omkut no na dekut ke skim. Mereka nyat bet kat kumkur kom terekam ke beti kena. Ula kentu kena hikai ban tray lang bagi Sarkar ban penurlong yang kena jing angnut kenang ban wan ra ikan nam ke bakrau ya Kejela Meghalaya hakaliang ke Pulau Putih. Menteri Ketenat Pulau Putih ubala kemen romboi ulaban halor kejing dan kam ban kentiu ke kedan pulih ha Kejela. Bat ban pas bah ya ke Meghalaya Teacher Eligibility Test MTET. Ula penting bagi Sarkar kelapan mi guidebook bat ke DERT kan ai gelap jing arab baro ban penbit penbiang kino hikai bikin pas kena ke eksamen. Ula maham bah haduk kasih terik nailur arjar arpunyau lada ke yang syari Supreme Court kam kelai ke hukum juga ke Sarkar kan amla asyo benerap. Namar bagi Sarkar kelada ban file ke review petition. Ula kentu gina hikai ban peni ke jing start bagi jing iat ika kam da ke betrish taman pas ke MTET. Namar ke Sarkar kam dan keno-keno ke jing temu ban penpai ya kitu ke betrish tam. Ula penpau bagi Pulau Putih kalong ke riset badan kam tam ba ula kentu ya kino hikai. Ban penkrek ba kenang ba Kejela kan kiau ha kaliang Pulau Putih leng ba ke jinglong kawai. That also was cleared. That was the starting point that we prove our seriousness and our sincerity towards our beloved teachers. And my dearest teachers, therefore, today is the second milestone that you have. Menta kasngi kadai kasngi ka bansa jingken mau pateng la pateng balay nga ong kumta na marba kito kisngi kisnem ki benai ki balalek no ki bangi ong ba ka SSA scheme kan kut no daki hajar ngut kinong hikai kalak ban poi kapor bakin yap tangan ar hajar ar pusan kum mga ong men ya syong haka meeting ke jong ya kabinet bat ke department nakapor sa kapor ban penting kena bakata kajing artatin bat kajing rit mensim ke jongpi bangin weng no hadu mapidia song thai and it has happened today
nong hikai ba e kan kala jiang yo i ka dur ka khmat ka ba phut sam khi jong pi namar bala da phi ong sa kumnu ro phin song thai kat kum kapor bala bu ban song thai ngidaya keren ka face ka balai ka bangi na ka komen ka beginship. The third challenges that we have now is about the secondary and the higher secondary level. This is the next steps that we are going to take a decision, the toughest decision. Ngin penbit penbiang yaki secondary bat ki higher secondary. Kidi ki school ki bingi ong haka keteng ka adhok kalak biang. Pras pak klur tam si sistem modern bingi pelut. Pras pak klur tam bingi pelut. Nak kebentakan ni kala primary bat ke upper primary level. Mentang istang work out kumno bangin improve ngin penbit penbiang saya ka secondary bat ka higher secondary ban ngangit scam ladingila ban le saya kide ki arteli ngangit scam baka jelam megla jomi kan keladur pateng la pateng ngangit scam mapiginong higay ba Pinya trelang ban ni kup ka sorkan ban pen urlong ya kani. Our Honorable Chief Minister, we shared from time to time. He said he used to call me awang. Desakli di perlok nong ikai karu kamu di awang. I call him awang, he call me awang. Because we have taken a decision that let us bring reformation for the secondary and the higher secondary. Stations, and most importantly, I thank all the teachers. It is your commitment that has made all of this possible today. I thank the authors of our education policy way back in 2019, those who had created the actual vision, the roadmap of how education should move forward. I thank those members. I thank the members of the Education Commission, who again brought the policy, the desire to take education forward, the needs of the teachers, the policy complexity, and the political situation, all of that together, and came out with solutions that are workable so that we can actually improve the education system as a whole. I thank all the other stakeholders who have made this day a possibility. Thank you for all the support and help that you had given. For me, personally, this is maybe one of the most satisfying days in the last many years of working for the people and serving the people. Because it is days like these that we work towards and we strive towards. All the pressure we take every single day from early morning to late night is to be able to do something good for our people. I have always believed that the greatest satisfaction for me is to be able to bring a smile to my people's face. And today there are 23,000 smiles, and the family members put together maybe about 100,000 smiles are there today. And of course, the students, if they put them together, there'll be many lakh smiles that we are being able to achieve. And that is a true satisfaction for any leader, and especially for me, to see that we are being able to
serve and make the difference and take those tough decisions, decisions which are normally not so easy to take. I wish I could show you the pictures of the moment when we actually took that decision. I have it in my mobile, but I could not put it up on the screen. So I actually have the moment because my cameramen were there. And they clicked the picture of the moment where we said, yes, we're going to do this. But you should have seen the face and the tension on the finance department's face. And therefore all of us are tense, but the finance department's officials concerned had an even more tense face. And you would be able to see the complexity and the difficulty with which we took the decision. But as correctly mentioned by all the speakers who spoke before me, this expense or this financial impact that we are going to have cannot be judged in terms of the rupees we spent. It can only be judged in terms of the lives that we transform. It can only be judged in terms of how we will take Meghalaya state forward. It can only be judged through how we will be able to create more responsible, qualified, and better citizens for our state and for our country. And hence, if you look at money and try to value or put a cost in it from a monetary point of view, I think we are missing the picture. I think we are missing the point, we are missing the purpose and the goal. We aspire to see Meghalaya as one of the top 10 states in the country. That dream can never be fulfilled if education is not kept as our priority. If education sector does not move forward, that dream of ours, we may reach it, but it'll be a very short-lived dream. And hence, education is and will always be the top priority of our government. Kat bagi nahikai Meghalaya Vocational Education Teachers Union Kirang Penlong, ya kejingki kepajajai bandawa nak sarkar jela berkaitan kentup lang yaki haka structured pay framework. Ne kejing ai renti ketulap kejing singai ya kerukom trekam jengki pembayo alam kinahikai SSA kinahikai fourth teachers kinahikai ad hoc kinahikai RMSA bat kiwi-kiwi. Menteri Rang Ba Kejela Konrad Kongkal Sangma ulah yaran ka kali ke Pusyong bat ulah bani kendo ikinong yalam bagi dikot ke besim bentah ke jingki bat ikran bat ki. Hadian bo ulah syashko de jing dawa jengki nino hikai Konrad Kongkal Sangma ulah kular yaki ba ansa kemi pnia ekamat jing dawa jengki bat ansa pentip pat yaki yaki ai ke baga sarkar jela kan le. Listen, what happened? So we are from vocational division. Tell me. So I'm the president of the union. So what's the issue? The issue is that our In the pay structure, yeah. We are from vocational division. do you have any papers? There's Commissioner Secretary in Education, Minister. We have already submitted from right from 2000. Siapmen ba UCM lahir di dalade nakali pada kendu yang ini dan bagi 11 ki records bagi like pada submit Shaki office nadu director secretary education minister pada UCM ni lah submit tang bang pajak laban ya kendu ya i tang sisen ru but education minister pabalong ni serakam tangilabun ya kendu bunsen ni bat ki directors bat ki officers lay ngimla tang banyaw kan nosin ngi kendu iki te apa pan penput ba daj ba ICM la hew dalade da kendu yang ngi ladap ai ki jing phai
thì ông in sa kontak yang ni ngin sepet ke la ban le la da kim kemudian la da kim khat ni nang na hadin ngi song meeting biang te ngin sepet ke ni la ban le dawa tengin dawa bet hi ngin continue bet ngin teng bet adu bangin dayo mamangi dan hak banyo empat ong empat ai assurance yang ba in sa kontak ini hadin kata in sa meeting yang ba let's say bon kam plate 4 koi let's say 4 koi kita file ang ba kuala kena slam di laban api kata dangi kat ba kene kes ni kedai ke ba bahaba ini bangin wan peni mo ba ni don hok ni don go hok banyo ya ka pay structure kum bagi we ki yo Hagasi baar jeng tayo ke yang syari kala ajamen no ya ke Sonam Raghuvanshi kebala syak ke no bakala dan keti hagaban peniap ialah jong kurem Uraja Raghuvanshi hau benai jemang jong ke senam balalet ke yang syari kala bu opat iki kendon ba ke Sonam kadai ban le wat haba kali ajamen ru ne ya ke bil Kaying syari jong ke additional DC Judicial DR Karbeteng kala ajamen yak Sonam Raghuvanshi kebala syak keno bakla dan keti khmat ya ban peniap elau kurem Uraja Raghuvanshi hau benai jemang jong ke senam balalet kat kum hukum kanong bisyar kelapan pau namar bagi dan gijing runa kerukom peniat gikam ke belong persya ekariti sensyar kat kum ke artikel RPR iwe bagala aman kita kanong rem menedai la dia da kanong syak keno kalau kedau ya kijing tukok ke babuan ke bela abani i na kikot kisla ke bedai bagi jingkem ya ke Sonam ya ke ejahar ha ke tanat sora kabala register hapok kendon shispa lai iwe arspa lai pupra e lai spa kendai nrio bat lai nrio jong BNS nrai ke jing pentip kinong rem ke jingkem la pengat ke Sonam la kedo da kendon sauspa lai iwe ha ke jaka jong shispa lai iwe la penpauru ke hukum bahaga annexure aid amsyam labo ke weru kadak ha ke checkbox ban penpau ke jing pengat kendon persya ya kanong ujor wat ki kendon jong kaan ke bela kedo ha ke tanat seora ru kayeng syari ke kentat ya ke jing pengkesan nia jong no ngasat bagade ke jing le bakla ha pa penkre kot kisla haba penpau wa kumbini gejing bakla glah pau ki bobon teli kot kisla ke bedai bat ke Sonam Raghuvanshi nado ke checklist ban pensisha ke jingkem ke memo ban kem inspection memo ke jing pentip ke hok jong ke brio basya kem ke pasok jong ke case diary ke kendon ke bala kedo habarok ki kot kisla kelong hapok jong ke kendon saus pak lai iwe ke yang syari ke lapan pau bagi pulit kem syam lai ke jing tip ki basya hilor kendong rem ke jingkem syakendong mudoi bat benrap bagane kebo ya kanong mudoi hak umdum bagan la benedai la dia bat amdon hak jeng thok ban peni baya kanong mudoi lami khmat da u ne kanong sad an hak por blai lam nekong aka sing syari Agazipur yang syari ke lapan pa baganong mudoi ke dan ni hak ban sya aplat no da ke baba jamin Kasonam kala syong hadok shpobna ya ke district jail bat correctional home Shillong daduk balakan mereka hak kendai terik jeliau Hajar Arpusan na Ghazipur Uttar Pradesh. Yang syari kala batak bari ban pelat no ya ka da kejing ba jamin pada kebabuk renti iki kendon ke pekentup bakam dei ban jaklep ne ban penduk pendam kido kisabut ni kisak nong saki. Bakade ban wan mi syking syari habatian bisyar kanong no kesngi. Bat kam dei ban mi palat yuput jog yang syari lat no satang da kalayok jingbit chua bat kadairu ban pentrekam ya ke personal bond ke basan wajar tengkah rengkat bat art li ki shirti ke bah ke juga por ke ban hun da kene ki yang syari nah isa bangini ke bentagi bai pat ki kubor ngan suan pai hadin gini ki jingpan mana We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ke snong nongi kwayo sngo bhan ke snong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement
that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ke commercial unit ke bawan hang ni hak jela kadon kata kendon ke 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ke Shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka bapi ang not ngiru hang ni. Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Nget yang nga opi kabakaduk ke jimantoy. Kanlong yangi ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Now PCN ang nagajanmian nga napay biyang siya gibenta jong kakubor. Namar gajing penherstad palat ikatok-tok, arngut kibriyo glado no ela gajing haba katok-tok kabakisyong kalalit tenra ikatrok, haga surok National Highway kabadan, ha Katsan Mer bernihat, haga distrik Ribhoy. Kabalaja kajanmiat jong kasis ajan, jong katayo balala. Haga jing ja aksiden kali, kabalaja tang namar gajing ya aklam akor, ya katok-tok. Arngut kibriyo glado no ela gajing haba katok-tok kabalanya step ha. Kalalik bertenra ni kibenta banadian jang ketrok ke badang kios kibenta jang kesilong. Kani kejingjak lajak surok ba hakat san mer bernihat hakapor san bajijan miadiyai jang ke arpsan terik wiyayong arajar arpun rio. Karkum ke kubor belayo olum ni kipudet leto bagani kejingjak lajak tang namar kejingnya astet jang unongnya kani ketok-tok belatip kerteng ni kunja boro na hojai asap. Bad ula syong lang ru bo parlok jang riki amci barangkali kejingjak bo syong nadien ula klat no hasyan kan mau banyak apat ula klat no haswa ban poya hospital. Nakali yang kibor pulet kathanat bernihat kibala poy hakani kejaka rengkat bagi nong trei ka National Highway Authority of India. Kila pinkit no ikamet yap syanong po civil hospital bande ek postmortem. Bat ban pelong ru ikejing toket halor kani kejingja. Kakasi Students Union Bengaluru Unit kalapan pau kejing ngulem bat ai kejing kershan ki bahayeng jong ka Agatha ba itiang hun kongwet. Kabana kasnong tangmang hapen ursla kabala klat kensan ha kejakasa ha hebal ha Bengaluru. Ya kabala keno bagani kasamla kale salang bala usamla ubay iet ubadai ubri ubanabar kejela ubadai na Manipur. Kaki SU kala dawaru ubadai ban penlong da kejing toket halor kejing klat jong ka Agatha. Kaki SU Bengaluru Unit kalapan pau kejing ngulem halor kejing klat no jong ka Agatha ba itiang hun kongwet kabadai na kasnong tangmang hapen ursla ha ke distrik East Khasi Hills. Laban kedua hang ni
Bayak agatha lalap bakalaklat no haka arp kundai terik uyayong arhajar arpun rio. Hapedeng kapor nyo bujien ne nyo steng janmiet haka yeng baklawai ha hebal ha Bengaluru. Haka ba latip ro bagadan jingedai buat usam la jongkau latip kerteng kumu Nawaz Sharif na Manipur. Kani kejingja kadang dan menta hapo jong kejing to oket ban lap ekadau tenrai jong kejing klat no jongka. Kidikot jong KSU Bengaluru unit kle dan lang rengkat bagi parlok bat kila airu kejing kersan kemudian kam. Ka KSU Bengaluru unit kala kenturu iki bor kebede kemi bagian penlong ya kejing to oket kebabania bat ban lap ya kejing shisha. Ki pulit gejala Asam hak sesat jan jakatoyo balala kilawan Shimtino ya kawe ke beriau ke balaja aklep na genong ba Guwahati hak gejala Asam. Balalap pat ya ka genong ba Shillong. Ki pulit klelam no eka rengkat bat kejing beteng ban penlong ya kejing toket kumno kalawan poi sya genong ba Shillong. Ki pulit gejala Asam hak arp santrik uyayong arajar arpun riau kila Shimtino eka babana sarma kenong ikai ke arp nyong senang pertana Guwahati ke belaja nadu ke arp sautrik uyayong. Marialam no eka Asam na kabenta banle eka badan kam hadin balalap eka na Shillong. La ban kedau bahagasni bagaja ke babana kelapa eka kubor bagadan pedeng kejing ma bakalapa eka ke kubor syalaki bahayang. Kalami na layang na kejing temu bandik syem eka tulap ke badang saateng na ke skul shimet ke baka juhikai. Rena do ke tugapor ke phone jaka kamyo syuban phone yaka ke balpen mi kejing suba bagadan kejing ja ke basnusi. Katkom kejing wat jong ki pulet ke babana kala syem eka taksi Uber ba hadian ya ke Rapido bandik Chapalton Bazar Bagathan Guwahati University. Kada kejaka ka ba kado beli kadak jong mobile phone joka. Ki bahayeng jong babana kila dak poy Shillong bandik shimbiang yaka. Kadian bagi pudet na Guwahati ru kila poy bentok ket alor kene kejingja. Watla lalap yaka kerukom go babiang bat klem kanu kejing mensau. Ki bor pulet kidang bishar benia bantip ka daw ka ba penong yaka ban poy Shillong. Bat kumno kalayo bandrong hapo kene ka kamera ka bang. Mentah kejing toket kadang ya cekmat ban pensyai borok kejing shisha halor kene kejing jar ngai jongka na Guwahati kabal ko kejing lap eka Shillong. Apa pensisya kejing yo ekonomi kai na Asam ke belajar ngai Superintendent ke pulit ke distrik East Khasi Hills uba Vivek CM. Uli tu belalap ya ke babana sarma hakatan Polo Market Shillong. Hakapor kumpa prabajemen step jong ka absan tarik singisak jan lagi pulit traffic ki badan hakakam. Bahadian kan dapat layalam eka syakasadar police station. Uba Vivek CM mula pentip bahadian balayo eka lapa amardo reka banle eka medical examination ha civil hospital. Bala pentip ru syaki pulit ka Guwahati halor kani. Ula benrap ru ba kejinglong jengman jong kene ke beriau kampat long man sedang ya kejing toket nomor bakadang don ha kejinglong ka jing kulmar jengmut. Bat kampat la ban ai kanu kejing pensyai lor ki ek belaja ya ka. Haba kali lagi pulit kelas sedang ne man bishar bnia ya ka. Uba Vivek CM mula itu baki la shkli malu mala ndai namar bakadang kulmar kejing mut ceperkat ompat la banong ek buti kena. Hadian bala pendep eka medical examination ha civil hospital. La IT eka shki pulit kejala Asam ke balawan ban Shimti balai lampat eka Guwahati. Kani kesamla ke bali na kejala Asam la kenok baklajar ngai kensan ke bakadang syong hakawe ke taksi na Tetelia Azara. Hakaba kelayo olat ban phone kan dia shki bahayeng bat ong bakadang na pedeng kejing ma shwa baka phone joka kan lipno. Kajing bamyo jing tip syu syapang joka kala penlong bahayeng men ujor jahar hakathanat Jaluk Bari. Bat wala lalap eka Shillong penban kidau ke penlong eka banjar ngai bat ki ek bajah lenti dang dan pedeng kejing dom bat kejing toket kerang ya ceprang. Ka Awaken India Movement AIM jong kejala Meghalaya rengkat bagi patba na keleng gijaka. Hak singi baar jong ketayo kala penlong ya kejing ki ajan umat kiang nang ba kabadan marjan bat ke civil hospital Shillong. Ban persya ajor kejing penbor ban penon kami adhar bat kejing syakhen ki bamdan yu adhar bagim de syuk kinong shnong ki babiang. Ka Awaken India Movement AIM jong kejala Meghalaya hak aku Patrick Deyong sahajar arpun beliau. Kalau penlong ya kejing ki ke bajajai hajan umat kiang nang ba persya ke civil hospital Shillong bat kempau kejing persya halo kejing penbor ban penon kami adhar bakila kenok berpelong kejing penkan ke hok long beriu. Akan kesini de iya kejing wan nation beta juga pat ba ikena kelek distrik kejela ban penpau kejing sokya halo kena kama. Pat ba ikena balawan nation beta kena kejing elang kila penpau kejing bitar ke bakrau dan ke baong belarak sarkar ke penbor ban leu adhar hagi babon kikam kumta ke porta vote ru aikinom ikmat kena syemtang nagi badan adhar namar ibamnan adhar ka syak pendu no e berok skim sarkar. Kila kena bermental ada led check office sarkar ki jaka pule ki dukan kau ration lewat ban pan light ru ki office ki pan beru adhar. Kila penpau ke epic kala biang ban pensisya bagi diginong sok dari India.
Rementar la knyot benyaki balada amdan adhar la ken bakim de syuk kinong shnong ki babiang. Kipat ba kila keno bakila sya penduk lu kau Russian baka kamshis pasngi leng ba ke MGNREGA. Kabal penlong yaki ban syem karai ke betenge balada kinom ikmat kim syem kyai kene ke jing kinom le tap vote syuk ki election banwan. Kila kentu balada ke sarkar ke penduk ki hok jaki kim dan jing so tenap coba tap vote berki kentu ban ai bagi tap vote tang ki balaman man syem adhar. Kat ba maki ki bersyak kin syong no hayeng. Matala tinwais la tinwais ini halon dari kebalai lo dari secapai ba Indian Constitution right to life ba ada sign tanggal begini mana besar ngasai mana kita sign besar pai ba pai ke nak kalian jol ke polisi department kamsa boleh keren keren Namar ba kasarkaru kasupun bor wadhar lada don gano ka skim klem wadhar kemud nem yu asyuta ki skim la kata klem wadhar ya tala kasarkar ta dapat tala kada wadhar parichon kino ki skim bumud la kaliang sarkar kino ang dan kampu bumud la kaliang sarkar kemud kido ta kemud lada le sebut kemud kim don kam ya ta wadhar dal em ta tang la benta wadhar dilap pulang merawi petda Selengdan, ibum dan adhar, mod itu kino mikmat kino miakit kiong, gira lo adhar, hello, lalu yang kabut, ini happen do baik, kino kikin dedit ini lagi, MRE, mod ini happen do baik, tapi ya kabut begini mikit kli, ngatang tal biar, dengar kong, cindan do temensin benon, mon itu adhar, benterkuat bencon, kado hayi ngasem, kado ki marjan merpa. Kili kuslai kuak pension itu dah ni pengimon. Halap ki penbor te. Te ni te lebih penbor te. Dan lagi hanong ki pan we dah. Lain nona pan udhar. Kalau ada koricon ro pan udhar. Ada ke skim ro pan udhar. Ada ke keno ka tertentu ka pan udhar lot. Demental ada ki yong bu. An pen biang do adhar kita kejing ceput akil ceput udhar. Nong jongi ki ba du no ia ka ration card bat kene ka jing tray chispasni unta terter bat habangi don kamban pai ki school hai konru kipan ya ga darkan mengirung kuak ban ai ka darkan nomor kade ka hok ka jongi bat blay nginum la ban penpau ya kata ka met bat ka hok ka jongi syakane ka perthe syakita ki bor jong jong ke percaya banyak kilut ya kijing don jing em kijung jingi kuai bahkan long simet kajing lajlut kajungi simet rengkat bat ublay kumala to ke bible namar ngidala hino kino ke pesu nagaliang jungi namar usin pani adhar klem adhar ini nimla ban yok ikran yum kajing tray sispasngi ne nagaliang rison ta kino kibu wadale iki bas kitkon buddha namata kalaj bum don adhan penduk ya kalaj seot ta kino kikam kita te kisah penduk klem adhar ta kata kan jindon adhar ting nam se ong kino ta mata adhar unam la tum ong mun ai habut tang ka pik lo ye ye da pichu te budai kino andia bola la tu pun terangkap ta bol eri menta ta adhar lo num yo ate bohta kita nyom ben baca kompor pagi saya penbor cina hotel la dam don adhar kemud ni kin hadin ki sepoi bo yi kim delo ki kino India la dangem don adhar Christian bat iki skim ki bobon ti tharai nakaliang ka sarkar kan simthia tharai sa lo kini nomor nakaliang joki hikilapan pa bakim nut pan shan yu tau adhar hi ya kan ngila persai na kapor ni na state government na central government ngila persai nadu mungo bat kejik pensar kaya ya bat kumtaru iya kibakwa kibalong willing bat sendur ya kan ngi pentreka hapo district headquarter hapo DC office haki subdivisional ni pentrekam bekinu kibakwa ban lek ban sendur
banyo u adhar ya kani kalong ongoing process ten rai ya ki bom pa ba pinong kum dong rum ngim lai ban tang kawai ka mga suong ba kani ka juk start ka bang ta ngayo i badon ki ba penskut hu bakla ki ba ong hana ba ka high court ka ong don kam ya kani ka ya ka adhar ngan syutu ipi kata kadai ka quotation ka bakla nrai ka don ka Supreme Court ruling lu ka ba syai ka dar ba claim ka adhar nginamla banyo ya kini kijing bentoy kiba ka sarkar ka ai nadu ka sarkar kami lani ka sarkar jela tidak ada ka mga kerpat kolong ka syong haki aba phim kwa ngimla ban ong pung tang ba ha ka jo ka por lada phim yo ru ya kijing bentoy sngau ha what complain namar ba ha ba phim tre ban le chondur ngimla ban ong Kikin hon nong shong shnong naga district East Janta Hills hapo ka sur ki patba ka than jantia. Kila dawa teng nak sarkar jela bagade ban plia biang ya ka jingti doyong kumba julong. Kenang ban weng ya ka jing ba ka jing dok jing kerdo jong ki patba ka ba kilamat mentala bon snem na ka jing syakang ka kamti doyong. Kikin hon nong shong shnong na East Janta Hills leng ba ka sur ki patba ka than jantia klawan ban fens ngo bat dawa ka sarkar jela bari ban plia biang no ka jingti doyong kumba julong. Kenang ban penkot ka jing kerdo ba ka jing dok ka kraw. Dalam katahan kila kedau bawa sembut Menteri Rangba Kejelau lalong beriu man beriu balang ba ka kamti doyong kumta ki kentu budai ban chimkia ban wengi jing upat ba ubala do gebala nagan ni jing kanti doyong kila pen maru bu Menteri Rangba hi haswa ki election lokular ha East Janta Hills ba po andro bunai kan peno jing ti doyong rehado ngata kampat dan kano geno jing ya caprang Uba Rio Demetri Shadab ulapan pau menaduk baga National Green Tribunal kalakang ya kajing ti doyong ha kasnam arajar katsau. Kajing dok kalatap ya kejela bergawai bakalakta haduk kilak ngot kinong song snong kamtam ha kapuli putih jong ki kena namar baki kimi ki pa kim dan lat kamai syo ban pilit sekolah laki kon. Bon ki sekolah kita no kendong gilhap ban kang namar kajing mam dan lat ban siyo wat ya kabam gadi. Uba yawan ki cermang ula pentep Badan dok kesenian syajar kendai sebab apa doyong uli ubut luam jok yok kot hari luam jantia. Barwala ke yang syari bahaya dok kari ke Supreme Court kala ai ke jingbet baga kendo ga siap kadai jong gitra jela. Kumta gidawa baga sarkar jela kadai menchna gi mining rules ke bedai ke rukom ti doyong bat ban peniat kat kum kejuk start science ke bamenta ban jingbet ak sarkar pereng. Uba Rio Demetri Shadab ula kentu baga sarkar kadai ban perkat thamai namar ba ka open cast mining kami ada bakathan balarak sarkar kamplat kloy ke jingti doyong kipat ba kila kloy ban mi syabar ban penlong da keji ki ke beteng bandawa ya ka hok jongki ma bitip baga haga arjar kat pra haswa baga sarkar kan sarkar ke badan menta ka lek supat ba bat ke kular skam ru kamtam ya ki jantia ba hapo nru benai kan pelat yu doyong namar ba yu doyong pi ngi ki badan apok ke jela Meghalaya berok gue disngutu la cha west ne cha east hakling ki jaga badan duyang namar yu duyang ni la sedang panti naduk isnam kat kendai spa prapeu kunto kat kendai spa prapeu chaneng ta ka jing im jong pat ba ha ki nong kendong parok ki ya kersan nagani ke juk kam ban pelit school kun ban psa elagi jong ki sem namar kata ban pendap ha parok giliang jing kam ha gilong ing sem kam tam hopo isantia bat west jantia namar ka cingte du yang ka national green tribunal ka khang sendet ha ka arjar katsau ha ka por ba kang arjar katsau parok upat ba jong ka is bat west jantia ki kulmar jingmut halor gani ka kam namar ka kam bangila itu trete nadu ki long ni laban ong te haduk hangi bar asamlar ngili atre ye gani ka juk ka kam namar ka ta ha ba ka sarkar ka khang ye gani ka khang ya gani ha ba ka national Green Tribunal ka khang yu doyong ngi ut ngi nam sa ka sarkar ban yale kat bala ban pelat yu doyong kat kum ki jaga ki jongi hoj ha ka jingya genti menta kumbala apras nam shaneng mo ka sarkar kala akular ha ki bopun ki benta namar pila da piken mau ba ka Supreme Court badan burom jongi ru kala ai ka asuran yengi kum ki try jaga ba paro ki kendeu ki ciap ki dei ki jongi kum ki ba hap ho ka sikil namar kata habangi haba ki sing doyong jongi kli kendo UCM dan brom naduk ka chantia kul minar association bat ki sing bahalang ki beper ki kendo UCM dan brom ukular ban pli ya kani ke jingki doyong ban pelat ya ka te ho sisa ngimla ban len habangi pai sigi jaka jongi ngimla ban exam ya kata ga
exam ya kan ka bagi ong kan ka MMDR Act apo ka jela ka jengi namar kata ngikwa ya ka sarkar ban pli kilat lenti de gawe pat ka te ka science and technology ban pentre yo de yang namar bang ide ka we na galat ka bakongsan ladangila ban kerpat ya ka sarkar gade ban sina ya ka mining halor kata ka traditional mining policy ka bangila ban tre namar ba barok hi unang mikalia uyoi bahapok kejela kejongi ngimla ban don kita kejakar umba ke sarkar ka ong cispa hatar ma bat hadin nang tu ke sarkar ka ong ladangila ban rak ciplo hatar hanrei kaniro lada upat ba barok jong kejela mikalia lada pin yoi ye kini kejakar jongi ka kamsuk ye ke sarkar ban request ka state ka central government ban ye trelang no baro art lagi sarkar nang daga sistem ka bayahap bat ka jaga ka bangidon menta Nrela kumba jia mental di pinlet sa is jentia bat west jentia gajing gordit hagaliang katre gakta ba don bun ki school ki bala akang don bun ki kena puli ki bala apep school chiteng bat don bun ki jaga nang kendong ki bamla ban yo bam yo di halor gani gajing kang ti duyang ngimla ban len kata bila yang i hagi social media baro mar gajing ta lang ba gajing kang yo duyang kolong kebas pala Namar balai, namar ngingi im henong kendong, nadu ulang suraman sura ula ai jikseng ngingi kenu komtre. Nder kuba ngi ki briu jong yem kalia ki badon sor. Namar ka jingkula yu do yong pi, kampen mentoy rutang ya, ka i sentia bat gas sentia. Kapen mentoy hi ke step parok gowe. Namar la dipin lek chaboy, kadon komtre kumtu dipin lek chabes kumtu, dipin lek wat cepok garu hil kintre kumtu. Anrel da pelat yu do yong hakatang sistem ke bede bat ka jingla jong iban tre u, kapen mentoy ya ipat ba jong ke jela mekalia barok gowe namar kata ngi hagani ka nok phai jong ke sngi ngi de kerpat jur ya usiam bedan brom bat ya deputy CM bro arngut bikin simkia ya gani ka mat jing doa jong ngi ke sur jong pat ba bat ngi kersan ru ya ke jingkot jingelang jong ka jantia kul minor association kebal pelong hagani trek April arjar arpun reu ha po clear mo tu kida yami pat pa adu kata ta bat dang tu na gejingelang kila yami cha office jong DC badan brom jingi ban ai ke memorandum hu nak banta un summit cha sarkar ha gaban perkat nak banta kene gar kom ban perkat bat ailat biang yangi kumno ban yo biang ban ti sejisen yo ni udu yang halor kene ke banta ngi sngukya adu kata namar bangi pai syaki briu ke beim cunong gendong namar mental dapin rep usunsar POI bagi government kam ai do dapin rep ki jing rep beper namar ngila ju im bunsnem sedente hag jing tre ti duyang tipan pai pat sekata kam ban bela da gawe pat garukom galong ke bekam yangi ban pai sekata garukom te namar gatang snguktu ada sarkar hi ke simkia ada kanra ada resolution hopo assembly ni kermen skem ba ke sarkar hi kala ban pelipat ya ke jalenti ka bangila banti ha ke juk ke bamenta da halor ke ni nongrim ipoi api kum ki media ban ai ke ni warta sa baro upat nang sedang ke jelam ke lia bat ngin khot ngin weru ya baro kising balang ki badan hopo ke jelam ke lia bat ki association jong ke bedon ho jelami kelia bakin ai jingker sanlang yangi halor gani ka nongrim ka bengi kwa biang baga sarkar ka sngiu bahaban pli biang ya ka jingti dewyang kumban pen mau kendia kum yo deputy CM jongi umasnya balang dar yo ni rupala pen he pensan ha ka long man briu bat kilong long sem jongu na uni dewyang namar nga kenau ha bo wile election arjar pra ha ka tu ka por ngidang yo ban pengki yo dewyang namar kata ul lihat ya kelongi long sem jula penhe pensan da uni punja jintre namar kata ladengi du ya kene ke jintre ka ta jur cikate hagaliang kayo kam yo jam hagaliang kamai kaji bat kam tam ban habang pet ciki kun samla ki bi imenta hagi tan badon uni dewyang yo ibi kun samla kilana arsuk kata agar peman long beriman bro jangke bang yo ir bakin don jingreman su senokin pai oh hagaliang ka tre kita lane kam tam kayo kam kejam tangini kentien kendia ngakwa ban petsingeu hopding jongpi ban pentikna bagajing penpoi yikitendong le air jing shan ne ki cylinder gas LPG shkinong shongshnong ke Indian oil kala pentep bagala penlong ya gajing khanra keleng ki jaka jong than stelam mingi kari par kala airu de show cause notice shagilai tli ki kenhon sam gas sam megalaya bala pensange kam shiporu yaki nyot tli ki kenhon sam gas ha keleng jong than stelam mingi
Ban penting kena bagajing penpoi yak LPG gas syaki patba kalong kerukom kebabiang Indian Oil ha gajing kenra bagajing penjari ki kendon kebaperkinga kathan stai lamingi kala ai ke showcase notice chalai tili ki distributor ha Meghalaya bat sangi akam shipor ya nyau tili ki distributor ha kelengathan kani senjam kalong menkanglat gajing sambakla ya kitendong gas syaki wei pagijaka ban pensisha baga gas cylinder kan poitek hakikti jong kinong penon kam ki badai Habakran pekilat patai kubor hak arp kundai truk yayong arhajar arpun rio u Chief General Manager jang Indian Oil AOD State Office u Amar Jyoti Bordoloi. Ula pensyai begini showcase notice la ai namar bagi ni distributor kami semlale akam ban pensisha ya gejing poi ugas lane ka delivery confirmation kumbala batha. Kabadi ban poi hadu kendai pau ne kendai pesan nak sispa. Ula kedau beladau distributor u klemshim ya delivery authentication code DAC. Ke company kamla banti kena la ke silender ke point AM hakinong pendon kam ke bati kena. Balada kimla ban pensisai ke ni ke company kan shim ke gas kala yo lat manage ki yo bean ni ke black market. Bagan shim ki senjam pensistam kat kum ki kendon jong ka marketing discipline guidelines. Uli tu ru bahadu ini sneak Indian Oil kadang yai pit ngor ke rukom trekam ki distributor kenang ban bit ban biang ya kinong pendon kam. Bagajing tokit garang ya cekamat dalam gajing ujor ke bawan lengba ki portal ke sorkar. Ke state level coordinator jong ki oil marketing company ha Meghalaya ka Shashwati Mudoy kala pentep ba ban khangla de gajing DBA nya ki gas LPG ki he jong ko OMC rengkat ba ke sorkar Meghalaya kala pendap ado laispa khat khandai teli ki jing khandra na do ubnai balalek. Kala pensyairu babarok ke OMC kidang syem gi senjam gi berperkeng hapo ke Essential Commodities Act ka kandai pasam pusan. Kala kentu ki patba bakin om nget gi kubor ki balam ler nama ke jingdan ka petrol diesel ka LPG kalong ke babiang. Bat ka biang ru ha kena ke jela ke rukom penpoi ru kadang ya tek patek klem kanu kanu ke jing thut. Ha ke bedai ke rukom penpoi gas kle thu bah Meghalaya dan kumba lai point nyulak kinong pendon kam kebi ajingerap leng baki hendri pun rut ligi distributor. Bat man kasngi lapun poi kumba 1,000 shispa lai teligi refill syagi yang gisam. Kalaban ba kejing penslam kalong kumba sansngi nado kasngi babok. Ba kejing penselur gurukom book online kala kio syaka prapulai nak shispa kad ba ki arbnai mensyua kadang longtang hendri pupra nak shispa. Kala kentu kinong pendon kam begini trailang daga ba pendon kam ikilat digital ban book gas ba ban ayu DAC code akapor bayo yo cylinder. Kenang ba gurukom sam gas kan long kabasngan kabasai bat kabati kena. From our side, we have issued show cause notices to 3 OMC LPG distributors. All OMCs are taking strict action under Essential Commodities Act of 1955. We want to clearly state that adequate stock of petrol, diesel and LPG is available in the state and supply chain is functioning normally. Citizens are requested not to pay attention to rumors, avoid panic buying and refrain from spreading misleading information. The government of Meghalaya and the oil marketing companies in the state assure all the citizens that the supply situation of petroleum products is fully stable and under control and uninterrupted supply to the public is being ensured. Thank you. Only because see, the permission for taking the delivery, extra delivery charges is raised with the government. They do the assessment for a distributor whether his supply areas are within the permit, because our commission that we give, oil companies give commission in two parts. One is the distributor's commission and one is the delivery charges. So if that delivery charges are found to be inadequate by the government, they are at liberty to give a additional charges, and here I think that process is there. In many hilly states in the country, this process is there. But the consumers are paying, not the government. But the decision lies with the government, not with the oil companies. In fact, all of you will be happy to know that we have already started construction of an LPG bottling plant in Meghalaya and in Umiam only, which is right next to Shillong. And it is the mechanical completion of that bottling plant is expected by June or July of this year itself. And the commissioning we are expecting by another 1 or 2 months after that. So from maximum from July or August, we will be having at least 22 loads of LPG supplied directly from Meghalaya to the state of Meghalaya. So that is a great addition to the supply logistics that will take place in this hilly state. The moment that comes in,
the ease of reaching the cylinders to the distributors will be only a matter of 1 hour or so because it is so near. Garo Hills actually is where the proximity of Garo Hills is very near to Bongaigaon. So we have our bottling plant in Bongaigaon, and one bottling plant, the cost is also one factor which is looked upon when a bottling plant is made. So Bongaigaon is adequately able to supply. The capacity of Bongaigaon plant has been made in such a manner that it is adequately being able to supply to entire 6 districts of Garo Hills. So that process is continuing, and there is no issue as such as far as the supply is concerned from there. This is why this scheme of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana had come. See, this scheme, a beneficiary which is defined under some acts that he is under below poverty level, that consumer, that lady consumer is able to get an LPG connection entirely free of cost. They don't have to pay a single rupee for a stove, one LPG cylinder with full gas, and the stove. This whole set is given free to them. And then currently they are also getting 300 rupees subsidy for every cylinder they are purchasing. So it is going to their bank account. So that is why this eKYC process is so important for a PMOI consumer. So this is a process, entire country we have issued already, you must be knowing also, around 10 crores customers has been given this free LPG connection, and it is a huge scheme which is discussed worldwide, that how India has been able to, and they are doing it, and now people has also become aware. You will be noticing that many people are coming to the LPG distributors also to do the eKYC now. So that awareness is come. Here the eKYC percentage was very low. I think it was around 30s. Yes. Now it has gone up to around 68%. So naturally, when people are coming to know, and for PMI consumers, if they are not doing the eKYC, they are missing out of that subsidy also which is being given to them. So this awareness has come now in the state of Meghalaya as well, and people have started doing it. Kinong ilam ke FKJGP Baridwa Circle hagala asngi ublay jeng tayo klelit jurep ya ka Tapadar Gas Agency ne kedukan sam gas silinder kebadan haga shnong Baridwa aga distrik Ribhoi. Bat kira syam bagani kedukan jong ubreu bamde nagane kejela balasudia bean ya kitendong le air chat jeng chat. Daga jeng persya halo kejeng dan kowe kedukan dia ya ki silinder gas bean haga arpunyo trik uyayong arajar arpun rio kinong ilam jong ke FKJGP Baridwa Circle kilalit banjurep ya ka Tapadar Gas Agency kebadan haga shnong Baridwa haga distrik Ribhoi. Katkum gejing ujor ke belai olum laong baik ni kedukan di ya ka silinder gas lan ni ka gas agency lapenya de ubreu banabar ke jela kandadan kini kena kikot kisla ke babiang bala sude bean ya kini gas silinder nakaliang ke FKJGP Baridwa Circle Maria yo jing tep hapo gejing lam jong u Miki Lendam u Vice President lambat u Starwell Majau Assistant Secretary bat kiwe kinong yalam kilalit banjurep kini kedukan Nari namar kejing tip ulo kejing wan jengini ginong alam jengene keseng. Tra jengene kedukan ulah pet kerat no nangane kejaka. Ustarbel majau bopen tip sya kinong tak kubor ulong baik ini kedukan de silinder gas slash peniat bean de ubreu banabar kejela klem kejing yo jing bet. Bat klem kikot kisla kibabiang ban peniat kene kedukan. Balong bau ni ubreu ulah de ban plie sekaliang jong ke asam kene kedukan om Meghalaya. Ulia tu ru beliau jeng ujor bau ni utrai dukan uju DPA nya kedor ke barem ya ki silinder gas bar unju iPad igitu ki badan ya ki kot gas ki babiang bar halo kene ke jinglap jong keseng FKJGP Baridwa Circle keladawan u Deputy Commissioner ke distrik Ribhoi ban ki bor pulet ban le ke badan kam ban khang no kene kedukan kabala ban bo jing maru e ko ke skol ke badan marjan bat kene kedukan Dengi nak kalian keseng ke FKJGP tasmi wan hane bagi layak jingkip mau don ka cakap pusat gas bian bantuan kotsla bat le ka safety measure kamdan e bat khamtam le kadon hajma bangi don hane ke school ye ba jingma pa balano kan the lano kam ayu bat kiar bagdeng kundon re bat nga kunju jor sa ka district administration bat sa ke berkulit bat machine ke action na khang ba kan ka gas kamdan kotsla re bat khamtam le ka di nabar jala nabar asam bat kundo kiyo banwan hane bat khamtam ni badon kat ni miok gas re bat ikui ki yo wai pan thep tapan mangi miok re bat dai ain tuan asam ki yo bat khamtam ka gas ru kam ni banane kadina asam ke tai ni kwa ban ong bat ni kwa ban
ai saga district administration bagan selection bat ki borhe ma bat ki pulit kamtam kan sundan tai police pun. Director Jangka Census Operations sa Meghalaya ubis Wajid Pegu Hakasi palay jang tayo ulapan bana bagi jela Meghalaya kelapan krea ban sedang no eka kana samari arhajar arpunyo. Bat kania kan day kasian ka ba kan reo haka history jang kari bat kasian ka ba prana do bakari India kalayo ya ka jinglat luit. Ka jela Meghalaya kelapan krea ban sedang ya ka kana samari arhajar arpunyo. Kabalong kasian ka ba kan reo haka history jang kari ba kasian ka ba prana do balayo aka jinglat luit. Kani ka kana samari kan long ka ba kerpang namar an penan kam dagi jok jong kajing start kajok ka ba mental lani ka self enumeration. Lani kajing pendap hidala dia di kinang syong kajing tip lengba ka mobile app bat ka portal jong ka census management and monitoring system CMMS. Habakran Shillong Press Club akalai potrik udayong arhajar arpun riau director ka census operations sa Meghalaya ubis Wajid Pegu ula pentip bagi pajba kilaban le ya kene ka self enumeration nadok shitarik adok ka khatsan tarik ujemang arhajar arpun riau. Hadian an kania an sedang saya ka benta ka benengkong dan ka house listing operations nadok ka khatnrel tarik ujemang adok ka khatsau tarik ujeliau arhajar arpun riau. Hakaba komba kenda hajar ngut ki enumerator bat supervisor kinwan ban kemi gi yang ban bishar igi benta boper bat kindon ru komba lai pulai tli gi jingkeli halor kasyong kasa jing dan jing em gi yang gisem bat kibai. Kabenta baar lani ka population enumeration kan long ha ubnai rempang kasnam arhajar arpunyo. Bat katarik ban syim kan dai nado ka shitrik uleber arhajar arpunyo. Kesorkar keladap ban pen scam lane free sigiput kisam jang jela nado kalai ku trek no opera arhajar arpusan bat barok kan ngakam kan ya dapat kejing kemi jang deputy commissioner kum ki principal census officer naga benta benerap gi patba joint director Subhashish Chatterjee ula pentip bala play ke helpline number iwai prasansan ka ba dan kam bensio jinglum jing tip kan kentup e brok yang bagi jakat rekam hendrei gibreu ke banabar padela ni foreigners but ki diplomat kin hap hapo kini ke HLO. Kesorkar kekentu ya bro kipat ba begini trelang bat ki enumerator bat banshim bentas reham ha ka self enumeration. Kang banyo ki data ni jing tip ke batikna ke benerap ha ka jing penbit penbiang ya ki skim penroy jong ke jela. That census, the last census was held in 2011 and during 2011 census it was done on a manual mode, on a physical mode. It was done on paper, pen and paper. But this time there will be no pen and paper. It will be done through digital means. It will be done through a mobile app. So this will ensure better quality data because we have only 33 number of questions will be already fitted in the mobile phone. They will already fitted in the app. The only thing that the enumerator needs to do is that he needs to just click the button. So there is very less chances of error. So this will ensure that there are better quality data and faster processing, reduce burden as in, earlier what used to happen, they used to carry a thick lot of papers as in the forms, and they will have to fill up the forms. This will again be sent to the DCO office. The DCO office will process it, and then again this will be again sent to ORGI. So it used to be a very time-consuming process. Now with the use of mobile phone, the mobile app, it will be instant, kind of instant. The moment you submit the data, it's already loaded in the server. So that is the reason why we are saying that 1st March 2027 is going to be the day when the census would be declared. I mean, the census data would be put open to public. And I've already mentioned that the population enumeration, actual counting of the population, would be held in the month of February for a period of 20 days. Just imagine February 1st of February till 20th of February, and the next 10 days, that is 1st of March, we are publishing the census. So this is going to happen because we are going to use mobile phone, mobile app. When we are going to use every digital means, such as CMMS portal, self-enumeration portal, and these are very user-friendly apps. And tomorrow the self-enumeration from Meghalaya is starting. I would also urge all the media friends to
try and self-enumerate, do the self-enumeration from your own mobile. This will then you will realize that how user-friendly it is. Of course, there may be issues of OTP and all because of network connectivity, but overall, the app is very user-friendly because some of the states have already done it. I'm also looking after Arunachal Pradesh. So there they have started it from 16th of April and they are concluding by tomorrow. No, they are concluding today. So there we have seen that, and as you know, Meghalaya and Arunachal they share the same sort of geography and connectivity issues and all. So there they have done their self-enumeration. So I think for Meghalaya it will not be much of that. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Sengkemir. Agasiba arjung tayo kelalit yakendo yu chairman jangka State Environmental Impact Assessment Authority. Bakla dawa badi ban pensangeno ekejing temu ban penlong yaka public hearing haka arpu arterik Jemang. Halo kejing temu ka company Shri Cement Limited banti emotion haka shnong lom serman kebadan ha East Janja Hills. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Sengkemir hak arpu pratrik uyayong arhajar arpun rio kalalit ban bu regador khas yu chairman jangka State Environmental Impact Assessment Authority U Yusuf Sharif Shulai. Bandawa ban pensangnya no ekajing lang patba nika public hearing kebayday bagajing temu di motion jangka company Shri Cement Limited. Kini kejing lang patba kadai kebelah temu ban penlong hak arpu arterik Jemang arhajar arpun rio hak porshpo bujem step halum serman kabahap apo ke ilaka nong klia jangka Saipung CNRD block hak distrik East Janja Hills. Katkum kejing pentip kebelah penmi daga Meghalaya State Pollution Control Board hak Kahnyo Trap uyayong arhajar arpun rio. Kalau penpau bagani ke project di motion kadai kebahe abha kebakentup hadu arspa Kahnyo point like ndai sau hektar kejaka. Bagadan kejing temu ban penlong yaki primary but secondary crusher haga shnong lom serman. Wala kejing temu jaga ke public hearing kadai ban shim kejing mud kejing sngo jagi pat ba nong shnong kebede bagani ke kam. Nrai ka hito kelapan pau bagadan kejing artatian ke bakrau halo kene ke senjam. Kabak sarkar baga company ki temu ban shim. U presiden ke hito uba dan bok dekaruk lapan pau bahadin kejing toket bagi kejing hiar jengki kili op pediang bon kejing ujor neki nong rap bagi trai jaka kebedan saudong kelum serman. Kiba keno bagadon kejing keni jaka ke bajur bha hagane kathan. Kinong shnong kilapan pau kejing sokya ke bakrau bagahok tan rai jengki klem kejing penbiang ya ke bailut kesan ke babiang kat kum kador ke bedai ba kepor ke bamenta kalong kejing air. Ka hito keladawa ba ka SEIAA kediban penlong ya kejing toket ke babnya. Halo kini kejing keno baro bat ban bishar bnya ya kejing keta jongane ke kam ti motion ke emlang salang kayo kakot bat kam tam ya ke mariang hakato kathan ke bala baca akta ajur. Kakenuan kala maham ru balada kini kejing ujor jongki kimshim kiana kaleng ke hito ru kada membanse ban penlong ya kejing ki. Persya akamat ke office jong chairman ban penpau kejing sngo ki pat ba kebla syakta akre ke kam. Hadin bagi yo kejing ujor na kinong shnong naki try jaka ki bayadon markap antu te kilaut kita ta kilaut ki try jaka ba kaladon gejing sha le don bor hagane ka MS Shri Cement bat ki nongirap ki jungki tengin kalian go jungi ni lawan ai ta gejing tho bangin persya ya ketika public hearing bat ada kani ka office kamla raban disol ya kata ka jing dawa ka jungi nyimbat sing haban wan shong ban song dharnang ni ko office jongki kat kum kan ka sti but kawai rumah pa ban ha ka kubor se kan ka sarkar jela segi department ki bedon benta ban penung kan ka public hearing nomor ni ladap daga jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri na ka sarkar kalalong sebab palat hadu ba kila khni ya ka khndo ba syap ka puta tengil asim ya kawai karai ba ngina kalian kaseng pada kesorkari bat kada ka Meghalaya State Pollution Control Board ni ka sia ken penlong ya ka public arterik to komut kam kentep kan sadon ka jingyo umsnam pramuni bat nginum kendan hiru ba ngidangla bangin yaine ya ka bat ne kata ka kendo siap ka jungi ka badai ka kemi bat dadang idu du ya ka jinggim ka jong kam lele kan semi peteng dongwei ndrei dang idu ka dia kendo siap ka jungi ngenum yo shu lano tengi bu ba ni maham tenge ko sarkar ba lada je ai timba kle mapi namar ngitip shai
Kani ka jing le don bot jong kani ka MS Shri Semen klem das ngap di kinong rep badan suto ka than klem das ngap di try jaka da ba shlun jubot ni latip shai ba ka backup na sarkar kalong ka ba shirkai but kin sadan hi ta ka jing di bot ngim sale ngin ong ba jaka sarkar ta konkret lupa pi lati ki jong pi stan granit ki jong pi dan ni kita spai jong pi namar ka benta ka khando siap ni hun banyak kenat ba ni hung ruk ba ka senam jungi kan bingking semadan ru tang ba minne minjo yang jaka khando siap ka jungi te kat kum kisi thi hi ngala karna ka basai ba dei ber pensange sa kat ba ki pat ba hi kinong sung hunto kim hon kala ki pat ba kinong sung hi hang to yo ya ka hok ki jongki te ni nakaliang ka jungi nginam ong hi ta hindai haba baro khat hi ka jet menteri katip sai hi ba ka itu ke yang namar kali ka benta kata ka justice la ni ka hok jong wei pu wei nong song jong ka jalla ba kam tam jong ke pat jong bri nyau trap bangidon hasanda ba jong ki dan rengkat lang bat ki bat lada syak pentut maki syak ni ka hok ka jong ki kum ba ka sikran ka pon ba ya ka hok nin kini ka pon tetang ita hi ikentien apa bat bu kata ka message ka ba clear ka sarkar long ngila long ki bat la kre lada pimpin sange ni hapan ya tunjuk Pramangi Pradok Prasnam. Hito gayeng namar kari. Hito gayeng namar kari. Hito gayeng namar kari. Jinglat loy kahok penjung fresh pun sejan. Haswa bagi kami ki kubor ke berangsa ina pa haswa sipor syakini kijing pen menah. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot e kasnong no ngi kwayo sngo bhan ka snong de lakot kala yat dikila pen sngo hina snong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki ru ki don hi kan we be ya ki ka scan jong ka tourism department manginam don ka construction te kumbalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban primi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kano ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non managerial posts kan let shaki locals 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi ang not ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kini project. Net yung nga opi kabakado ka yung mantoy. Kanlong yung ngiki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Haswa bagi kami ki kubor ke berangsa ngin pun mau biang ki mat bokongsan jong kubor benta ketayo. Shen ke sarkar ke sepen kre ki rule na ke benta ke official language ordinance ong ubak prastun pensong. Pen kre ke sarkar Meghalaya ba ketna disaster management bane kun yau slap ba bat ke eryong. Ai khublai ke khasi author society ke sarkar lo ke jing menjur ya ke tin khasi kom ke official language. Sngongo kenai kai SSA bat fourth teachers ya ke sarkar ba pentrekam ya ke structured pay framework bat hiaru menteri rangba nakali banegran bagi noi kai vocational kiba pelong jing ki yo jamin ka sonam baklam pensyai ki pulet ke jingkem bat jing pengat kendon ya ka habala pendolut scheme orta buat ru sapha thap tang gibran adhar mi ke sur ne ki pat ba ke jingelang persya adhar dawa ka KSU Bengaluru bantoket lo ke jingyap kensan ka samla khasi ha Bengaluru bat Pleo Menteri Rangba Adok Kariu Narendra Modi ya ke Indo Cricket Academy ha Bhoi Rembong. Komisi benta menyerap iki long yeng long sem jeng sipai.
Kazila Sainik Board Shillong rangkat bat ka District Legal Services Authority bat ka Meghalaya State Legal Services Authority. Kala plepat ba ka Legal Services Clinic Shillong ban ajing syakri ki nyau teli ki district bat ban chim kya ki jing ek mamat ek sipai ki bala syong that nagakam bat ki kurem jong sipai ki bala klak no. Kazila Sainik Board Shillong rangkat bat ka District Legal Services Authority bat ka Meghalaya State Legal Services Authority kala plepat ba ka Legal Service Clinic apok office jong ka ha East Khasi Hills. Kumshi benta jong ka Nalsa Veer Parivar Sahatya Yojana Arajar Arpusan. Banyarap yaki yang gisem jong kispai. Zila Sainik Welfare Officer uba Esmar Banyang uliatho bagane ka office kabapet iki nyau tili ki district kadan kumba Arajar tam kispai bela syong thad. Nyongot ki Veer Nari bat kumbah 100,000 tam ki beriu ki basanya agane. Walaupun pau bagane senjam kene rap shibon ki patba ban penbet ki jinge ke bede bakaan nane ka bai bam temen ka belong ka bajuat ban le ah badang don hakakam. Ka District and Sessions Judge di Kharbeteng la ai kublei yakne ki jingkershan man play yakne ka klinik batmu ban penjane ka hok ki beriu ki bahap apok kene ka office. Lengba kene ka klinik ki para legal volunteer bat ki legal aid lawyer ken ai ki jing syakri kentop nado kejing ajing mut kebenin kong kejing irap ban pendap igi form ba kejing peneso bat ki muktiar la dadan kam kani kejing syakri kedai ne kebenta ki ex serviceman bat ki yang kisem jengki ban pensok yaki kam an bat ki wei kejing ki baki kendo kebal penkut da kejing kentu ban syem ya kene kabu bat kejing ai kublei syabaro kublei don bentar. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ha kesing ba arjung tayo lengba kejing le ke video conferencing. Ula plepat ba ke Indo Cricket Academy jangka Meghalaya Cricket Association ke Belatai Hamadan Kurkalang Haboi Rembong. Ha ke jinglot ke belakot Arpulai Klor Tengka ban kentiu ke jingla akai cricket ha ke jela Meghalaya. Kan long ke jikerku ke bakrau ke jela Meghalaya kam tami samladon sab akai cricket ha ke bah ke Arpu Pratrik Wiayong Arajar Arpun Riau Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula plepat ba ke Indo Cricket Academy ke Belatai ha ke Hamadan Kurkalang Haboi Rembong. Ya kini ke Indo Cricket Academy ke Belatai dekat Meghalaya Cricket Association lengba ke Jingmang Pisa ke ba Arpulai Klor Tengka. Laplia dau Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi negerinsan online. Ha ke jingelang ke belalong ha Gangtok ha ke jelas Sikkim. Ha ke balaplia ru ekum kidi kejuk jingtai ha ke jelas Sikkim, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh bat Manipur. Hagni ke Indo Cricket Academy ke jingtai ke Bokongsan ke Benerap yaki rang bagi thai lakai cricket kentuk ngaduk ki jaka kilan met ki jaka hikai lakai cricket ban lat uslap ke swimming pool nalor ki jaka syong that ki bakat kum ke jok bamenta ki balong ru kum kalat ban kentiu ya ke kami lakai cricket akan ke than dalam mingi la sakhi akan ke singi bala play ya kene ka Cricket Academy Hamadan Kurkalang Haboi Rembong dau Presiden ka Meghalaya Cricket Association James PK Sangma nang tahu Honorary Secretary uba Regional Kharkamni nalor ki President but Secretary jangki Cricket Association negeri District Kejela. Nakaliang uba Rajiv Bare bat uba McDonald Sawian ki beri ginongkit kam ka Meghalaya Cricket Association kumjoru ka kenhuan Ground Searching Committee. Kilapan pau ke jing sungu ke bakrau ke jing sim bentaru Menteri Rang Bado Kari ban play kini ke jing tay ke baydai ba ke jing kentiu ke kamela kai cricket hagat hanj telam mingi kentup ha Meghalaya. Kilapan pauru begini ke jingtai ke long shisha ke jingkerku ya ke rang bagi thai lakai ke badan sab ha ke jing lakai. Namar ha ke jaka ke download kilat jingerap ban pentebet ha ke jing lakai kat kum ke jok ke pementa kumulong skibai pat ke jela ke bala pau ha ke jing lakai. Kum kinong ket kam jang ke Meghalaya Cricket Association kilapan pauru ke jing sungu kinong elam barim ke bagentup Unaba Bhattacharjee Presiden uba Gideon Kharkongor Secretary bat kumjoro yuba Regional Kharkamni Honorary Secretary bementa jongene ke association. Kebeladan kebenta ke bakrau ban penurlong ya ke jing ang nuat ban yo ke jingtai ke bayahap kerdan bat ki wei pat ki jela. Shoshoro kilapan pau ke jing sungu asya ke dorbar snong lum dat club Hoi Rembong. Bal ai sungu bhai ke jaka bantai ya kene ke Indo Cricket Academy. Ha ke jing soiso sekolah ne ke benta Sanpo Snem. Hadian kajing penggerak bantai Apollo East Khasi Hills namar kajing bombiang jong kejaka. Mensua hakajing isya kani ke projek la wan man play mau rem Apollo. Te hakisna menge po mensua jong gongguli lawan man play mau rem Apollo tan rai ski kam sim poi sino ma play ba kajaka kladit plat.
Te hadin baka wan agi senam arja kuwei itu yang sedang wat madan. Ini sedang wat ke cakap kamhe bat yo ban snai kan ni. Te dan bok wilayah sini par kini ki area jong ni ka. Boy Lembong sini ila mduna syu ya ki arpo arteli ki cakap ngila lipet panyong ba dayo ban se hap ya thiela ka thiet ko barit ru tang ban yo ban penengkam ni ban sina. Bat ban penengkam ka ground ru. Te hak ta ka jingi ya jingi man kesengi kasnong kayo sengowi kata ber khot hari ni kisah khot ingi ki senong kisah khot ingi daga jing subha dagi dapiang subha ingi ban khot ban ai ban keren hatuk por jing long ba senong jing babung padi ba senong tinggal le hinji la keren hadin mulai keren i lakular ba naga senong kini ai kan badan par hadin kelaya ka jing keren katuk ni sengi hadin lawan ni kenduk biang meeting de hadin kisah rai kisah final sendan hadin ni sawan sign ka agreement hang ni bat ni sayok ban pa tingba ka jing donglong presiden ba naba bat sekretari jong bagi dia ni kira sistem dia banuan rak yang ni projek ni kata kali kawai ke jing mentoy ya ki samla jungi jong kani jela me kala jingi bujuk bat kani kari boy borok kawai kemudian ke jing mentoy ba yang ni magi layo ni kedan ke swimming pool kedan ke jakai lek cricket hang ni kedan ke gym bar kha kedan ke labiang lot ni makani kemadan ai ku beli ke bokong san ni ke dia ke snong kang ni kedang dah buat snong lum dai khala malada kimai kini nginumi ya kini ke projek ni. Ban ingai sangkan no hingin sayo ban snai kini ke madan ro. Ka syabisia ingin labu proposal te ka bisa ikan sale ke ban kam ban ingin yo ban snai kini ke cricket ground ni makni ka along ke standard ground ke hamhe banyak ke pulur. Tinggi kermen mana ni syakmat hi paling ba kanya trailang ba ka snong bagi nong kam snong kini ba thamai menta te kege ba khoi kin sa ya syakmat bagi sawang babah ni. Kumbajule man la kasnem menta ka kentiru kasnong mau kliau kamrang hak sesa jan jangkateo balala kala penlong ya kasat suk mensiam ya kebalawan banesyem benta rem degi pat no snong bat penlong ya kene kasat ka ba ipo ipiang hak ni kasat suk mensiam ha mau kliau kamrang kashi sin jisnem lawan man sake du menteri ketenar arts and culture basan borsulai kumkongsan hak balaidon langru MLA Keshela constituency ba baladiat senram UMDC Keshela uba Bandri Kopar Senram USIM kay Masora upa IM Marem Dor SIM SIM Sat Matabor Jong Gesnong Maukliau Kamrang uba Rijas Mokon iklit nong sensyar bat kibai-kibai. Lalu ki hybrid ado ki balahe kerta ki sim penta kena kasat tenrai rengkat karyam tenrai ke bala ipu ipiam. Nagaliang Gesnong gelapen pau Hakmat Menteri Sarkar ke jingdon kam kamadan syat kumjuru kibai-kibai ke jingdon kam de Gesnong. Ubasan borsulai haba ajing keren ulong bo sngo kumen bantip bat bansaki ya kejing teli kesnong namar ibeshim benta ke negasat kim dai tang keberang bat ikan yam tenrai ndai wat ke belalong kristan ukum juk le shim bentalang lo kejing kerpat kesnong mau kliau kamrang ubasan borsulai ulong bagi dai bakin benbit benbiang ikot kisla kenang ban yo ban le apat ya ke badan kam. Dia perlok dah ketung la poi cakap pekut jeng ketuk kubor jengi mentaga janmiat ngin se syambiang ba pilih syam tayo kejuk kesngi bat ha kejuk kepor. Kubur syibun kepor jong pi bat siasa.